ma-parliamentary. Mina ngilapha nje ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo within the whole veteran organization. At least umuntu wonke ola wahamba ephila. But then ukuthola imali abantu bonke abatholanga imali. Like mina, as I'm saying, I'm giving an example. I've been in the war for 4 years. 1977, kwabe vetting yakuqala wafakwa eceleni. Kwabe S2 wafakwa eceleni. Lakateso lokho bese educate abathi bizayithola imali. Angikwazi ukuthi umuntu oyitholayo ngumuntu owayempini kumbe umuntu ongayanga empini. Besicela lathi lisikhangelele phakathini ngokuthi lathi thina lathi participate as long as us out of the country. Lisifakele isinqumo ukuthi lathi sithole imali. Lathi sibuhlungu ngokwamakhomplete bekhuluma zolo izinto. Sizabuya futhi sizokufeza sikuswele. Besisenze ukuthi nxa lathi sikuthola lisiyenze ukuthi siyasithole leyo mali. Sibe sithola into lezi sezilungile. Thina sibuhlungu yabona 3/4 abantu abangaba South, they were not vetted. And they are being counted non-vetted. Sicela lisifake esigabeni. Ngoba la sipromisa from the day one kuvetwa. La namhla lokunje abanye sebafile. Abanye vele abasakhangeleki. Ngiyabonga.